Saya tak anggap Nafneng is like story kejayaan saya tau. I feel like it's a failure. Ultimately, because we expand, right? This is where I think we failed. My business spent almost 1.5 million a year on advertising and still wasn't enough. Setiap negara di Asia Tenggara tak sama. Langsung tak sama. Langsung tak sama. Langsung. KL dan Kelantan pun tak sama kan? How do you think that your team describe you as a boss? Nafneng sampai IPO tak ada investor tau. It's just me and my partner saja. Serius Yeah. More than 60 years ago, the Malaysian government did something that sounds almost impossible today. Bila you pinjam 1 juta dari bank, you lah stress. Tapi bila you pinjam 100 juta, bank yang stress. Betul lah. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Buat Saja Podcast bisnes dan inspirasi on the way nombor 1 di Malaysia. Saya Syarifuddin Zaidan. Saya Fadi Ghazali. Dan hari ini kita nak berbicara tentang satu jenama yang dahulunya terkenal untuk dunia digital creator macam tuan. Betul ke tuan? Ya, benar. Dan saya tak sangka rupanya jenama tersebut adalah orang Malaysia punya. Ya. Dan saya salah seorang yang terlibat menggunakan jenama tersebut tanpa mengetahui siapa pemiliknya lah. Yalah. Apa jenama tuan? Sebut sikit. Nafneng. Nafneng. Yes. Tuan buat duit ke? Tuan iklan ke? Tuan apa? Saya adalah pengiklan sebab dulu zaman-zaman blogger. Everybody is talking about blog kan. Jadi kita ada blog lah. Saya pun ada blog juga dulu. Saya tulis blog. Saya cerita pasal bisnes dekat blog tu. Ini zaman sebelum Funny Evo wujud. Yalah. Sebelum. Way before Funny Evo. Muda-muda ke? Muda. Sekarang muda juga. Tak tua sangat. Tapi anyway, zaman tu adalah zaman yang mana orang buat blog dan orang sedang cari jalan macam mana nak buat duit dengan blog. Betul. Betul. Dan ada beberapa source jalan lah. Antaranya adalah kita jadi kita letakkan placement iklan tu. Betul. Kita buat blog, powerkan traffic, kemudian letak iklan. So lepas tu kita berdoa orang klik. Berdoa kan. Tapi honestly memang saya tak sangka rupanya pengasasnya adalah orang Malaysia. Yes. Saya baru tahu bila menonton sendiri dia punya TikTok tu keluar banyak tuan. Dan dia punya TikTok content sekarang tuan memang sempoi. Itu nak korek tu. Ya. InsyaAllah. Okay, baik. So itu baru permulaan. Lepas tu ada lagi story-story bisnes yang selepas tu yang kita nak korek juga. Ya, kita nak korek ni bagaimana seorang ni boleh jadi luar biasa ni. Okay, baik. InsyaAllah saya mulakan tuan. Boleh, silakan. Hari ini kita akan bawakan seorang tetamu yang bukan calang-calang dalam dunia bisnes, teknologi, pelaburan dan juga content creation di Malaysia. Pada usia 23 tahun, beliau telah mengasaskan Nafneng, antara platform periklanan blog dan influencer terawal di Asia. Dan apa yang lebih menarik, perjalanan beliau bukan sekadar membina bisnes dari kosong. Beliau juga pernah melalui fasa penting sebagai founder bila menjual sebahagian saham dan pegangan beliau dalam bisnes yang dibina sendiri bernilai puluhan juta ringgit. Selepas Nafneng, beliau tidak berhenti pula tu. Tahun 2017, beliau mengasaskan pula Koloni, sebuah rangkaian co-working space premium di Malaysia bersama isterinya Audrey Ooi, dan Koloni kemudian berkembang menjadi salah satu jenama co-working space yang dikenali di Kuala Lumpur. Selain Koloni, ada juga bisnes lain yang beliau bangunkan, antaranya Jerry, jenama co-working space yang lebih mampu milik dan praktikal untuk pasaran yang lebih luas, dan ada juga F&B. Nanti kita dengar secara penuh daripada beliau. Jadi tak pernah kenal erti cukup dan mengalah, bermula daripada blog era, startup era, ke workspace era, ke creator economy pula sekarang ni. Soalan paling besar bukan lagi macam mana beliau berjaya, bukan. Tapi apa yang beliau nampak lebih awal daripada orang lain tu. Bagaimana seorang founder bila tahu masa untuk teruskan game lama, bila masa untuk tukar game, bila masa untuk cipta game baru. Jadi eksklusif bersama kita hari ini di Buat Saja Podcast bisnes dan inspirasi on the way nombor 1 di Malaysia, memperkenalkan kepada anda Timothy Tia, ataupun lebih dikenali sebagai Tim Tia. Hai Tim. Hello. Ya. How are you? Good. Good. Alhamdulillah. Dan hari ini kita tak pasti, do you prefer to speak in English or in Malay? Rojak. Rojak lah. Rojak. Dui bahasa boleh lah. Dui bahasa. Okay, also can. Okay Tim. Boleh tak Tim kenalan dulu, sebab I believe dari sudut orang Malaysia ni belum ramai lagi yang tahu siapa Tim. Siapa Tim? Ya. Yang pertama, saya suami kepada isteri saya lah. So sweet. Itu paling penting. Ya baik, itu yang pertama lah. Then yang kedua, saya ayah kepada Fighter dan Fanny lah, anak saya. Ya, tapi dalam bisnes pertama saya Nafneng lah, bila tahun 27 kan 2007. 2007. Saya baru saja graduate masa tu.
Then itu sebelum cari kerja itu First business saya buat. Ya, masa tu bapa saya kata, ini tak mungkin akan berjaya kau. Kalau gagal kau pergi cari kerja, okey. Saya okey. Ya. Tapi kan kenapa dia nama Nafneng? Nafneng nama tu because dulu I fikir masa tu kan ada Google AdSense semua kan. Nafneng. Wife Nafneng. Ya, itu sebab masa itu saya belajar di London University. Dan partner co-founder saya pun di London lah. Dan Nafneng maksud dia dalam slang Jamaican tau. Di London lah ada banyak orang Afrika dan dari Jamaica semua berpindah ke London kan. Dan duduk dalam suburb semua. So dia tak cakap bahasa English, dia cakap macam slang lah, macam orang Cina ada Hokkien, Cantonese slang kan. So Nafneng adalah Jamaican, maksudnya really good, sangat baik. Sangat baik. Nafneng. Ya. Bahasa lain. Ya, bahasa lain. Tapi you ambil course apa dekat London? Economy. Macam mana boleh terjebak dengan Nafneng ni? How do you start with your co-founder tu untuk buat? Masa itu saya duduk di London, tapi saya tiap-tiap hari pun miss Malaysia tau. Tiap-tiap hari. Dan saya selalu baca Malaysia punya blog lah. It's like masa itu social media tak ada TikTok, tak ada Instagram, Twitter pun baru-baru start saja. Then tapi social media largely is blog lah. So saya follow blogger terkenal. Then tapi saya tengok kenapa tak ada orang buat iklan dengan blog. Then saya research tentang masalah dia, setiap blogger dalam capacity individu terlalu kecil untuk nak approach jenama besar kan. Kalau ada satu company nak boleh aggregate lah 100, 200, then baru saja jenama macam Unilever atau P&G akan engage lah. So saya promise lah dengan diri sendiri, kalau saya balik Malaysia tak ada orang start ni, saya akan start lah company ni. Tapi kalau ada orang sudah start company jenis Nafneng, then saya cari kerja lah. Ada any reference tak masa tu? You know, kat UK mungkin dah ada orang buat ke? Ada. Di UK, di US pun ada. Tak not exactly serupa sangat, tapi adalah same blog ads lah. Because dia mesti ada inspired somewhere untuk buat bisnes macam like literally macam Grab. Dia tengok apa Uber kan. So ada lah. Ada. Tapi skill dia tak sama lah, sebab di masa itulah di US atau UK boleh jual banner ad lah, sebab traffic dia banyak lah. So banner ad boleh jual untuk mahal sangat, tapi di Malaysia kita tak ada size lah. So banner ad tak boleh jual mahal sangat. So most of our money is like sponsored post lah, macam sekarang lah. Tapi untuk pengetahuan orang yang menonton, banner ad ni apa? Banner ad lah. Ada yang tak tahu tu. Itu zaman banner ad, bila baca news atau star atau apa, then dekat tepi ada satu iklan, ada gambar top kan. Itulah banner ad. Itu adalah iklan yang boleh diletakkan. Masa itulah. Sekarang sudah tak ada banner ad. And then macam mana you punya parents kata, you buatlah bisnes ni. How do you convince your parents untuk melabur you, and how much dia melabur untuk you? 75,000. Banyak tu. Banyak. So dia kata bapa saya very lucky lah. Dia kata this money I save for kalau you nak buat masters lah. Kalau tak nak you buat business, tapi after if you lose all, tak ada lagi lah. So saya cuba loh. Then your father dah memang buat business ke? Tak. Dia kerja di palm oil refining company. Sekarang syarikat itu sudah dipanggil IOI Oil Chemical, tapi dulu is Pamco atau ICChem lah. IOI beli apa semua tu kan. So basically your family ada business ke sebelum ni, or you are the first one? You are the first one untuk buat business? In my family saya the first one lah. Saya punya uncle ada buat. Saya punya uncle atau
mother side, father side pun semua ada buat business lah. Tapi direct family saya orang pertama But lah. how do you convince your parents untuk I want to do business? And then keluar 75,000 tu pula kan. How you convince? What's the word? Sebab kalau sekarang ni budak-budak keluar nak buat business, parents yang cakap, ya aku dah hantar kau belajar, kau pergi kerja lah. Yeah, actually I'm lucky lah, I guess. Because masa tu I'm saya macam model son tau, like good student lah, apapun like always listen to parents lah. So okay lah. So bila saya make request ni, then okay lah, dia support lah. Dia support lah. Masa tu umur 20 berapa? 22 saya graduate, so 23 lah. 23. Ya, umur 23 saya start. Then lepas tu I think it's 2007 kan saya start. 2015 Nafneng IPO dekat Australia. You bawa Nafneng pergi IPO? Pergi Australia. Wow. Then lepas IPO, 1 tahun lepas IPO saya leave lah. The company. Leave the company and buat the other things. Then my last share is 2020. Saya punya last share saya dah jual. Jual habis semua. So berapa duit yang you buat dengan daripada 75,000 tadi. Daripada 75,000 2015 selepas berapa tahun tu? 8 tahun. 8 tahun. Okay. 8 years. Bila IPO saya punya share dari hari pertama IPO lah, dari 70 nilai saya punya share lah just 70 juta. 70 juta. Tapi saya tak jual semua tau. Itu paper value saja. Ringgit. Ringgit. Still a lot. Tapi saya tak jual semua tau. After that menif later turun, then saya jual lah. So that the max value pada ketika itu lah. So pasal itu saya like break lah tu pada lepas after kita dah keluar stock exchange kan. Sebab ring bell lah, loceng lah. Then saya kata Bapa, sebab saya punya bapa Asian father tau, tak bagi praise saja. Like always not good enough lah. So saya kata Asian father. So tengok, like 7 years ago you give me 70,000, now it's 70 million. You know, good or not? They say this one don't mean anything. It's like yang penting how well how many jobs you create, how well your business do from now on. Father, Asian father, praise very hard to come by. Susah lah. Tapi saya bertuah lah, dia support saya lah. Mak bapa saya always support saya. Tapi from day one I just nak korek you the way you think now. From day one you buat Nafneng tu, before we talk about co-working space and everything kan, memang dah ada mindset untuk list the company, pergi IPO or you along the way baru pergi IPO lah? Tak. Actually sebenarnya saya tak ada plan punya kan. It's like saya just buat saja. Buat saja. Macam saya sekarang buat Colony kan. Colony is like high end co-working kan, event space dan co-working space. So ada orang tanya, kenapa you buat high end? Orang lain buat yang biasa punya kan. Then I always ask, you nak PR punya jawapan atau you nak jawapan jujur? PR punya jawapan is like, I saw this opportunity in the market for a high-end co-working space and all that, you know. Tapi if you want yang jujur, tak tahu lah, saya buat saja lah. Duit banyak lah. Buat saja. Okay lah. Okay, ada customer. Okay, continue lah. Macam ni lah. Saya tak ada plan punya. Macam content saya punya, tak ada plan punya, saya buat saja lah. Saya tak content plan, saya tak apa lah. Yelah, I tengok juga content juga dengan you punya anak tu nak beli jam swatch ni, swatch nak keluar lah kan. Ingat happy. Okay. Interesting. Apa cara berfikir tu kan. Okay, masih lagi dekat Nafneng ni. Sebab I nak korek ni because of what tau? You belajar economics kan? Nafneng adalah business related to digital. I believe dia sangat melibatkan, you know, like so-called technology, blah 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 kan. You memang faham teknologi or you find people to do it for you? Find people. Saya tak tahu.
Ada, saya ada cuba belajar programming masa tu. Nak bina website teknologi saya kan. Tapi akhirnya pun find people lah. Hire people lah. So for the first 70,000 you dapat daripada from your dad, you cari orang dulu. Ya, cari orang dulu. Programmer buat website lah. Sekarang sudah tak payah cari programmer. Sekarang sudah ada AI, cloud code semua boleh program lah. Tapi masa tu masih kena cari programmer. Ya. Okay. Tahu tak masa saya study economy ada UCL lah. Masa tu classmate saya TikTok CEO sekarang tau. Serius apa nama dia? Shouzu. Yang Singaporean tu? Yang pergi Congress saya dia classmate saya tau. Study economy tapi masih dalam tech. So dia boleh cakap Melayu tak sebenarnya? Dia orang Singapura. Dia Singapura. Nanti call dia lah, so datang sini. Interesting Ya. What a small world. Small world. Tapi you ada menyesal lah kenapa lah aku tak masuk kerja atau boleh jadi macam CEO TikTok tu? Tak lah. Dia masa tu dia like number one student tau in my class. It's like dia perfect lah, handsome lah, smart lah, sports pun bagus lah, everything also good lah, perfect lah. Perfect specimen. Perfect human specimen ni. Tapi dia jalan dia, kita jalan kita. Kita Malaysia, kita cara kita. Okay, kan? anyway, come back to Nafneng lagi. So you bagi tahu the idea is brand besar takkan invest beli banner ads everything kalau you tak ada the size. Okay, the question is now you have the platform. I one of your user masa tu. So how can you convince pula brand besar to on board? Masa tu like saya umur 23 saja kan. Siapa nak percaya budak-budak siapa nak percaya ni? kan. So masa tu saya pergi meeting saya pakai tie semua tau. Like nak look older tapi saya baby face lah, susah lah. Then ada orang kata like, you so young, you no connection, you macam mana? And advertising is all about connection, network kan. Then they ask me like, how you going to find customer? Saya tak tahu lah, cold call sajalah. Then dia kata, cold call tak boleh lah, show fail one lah. Then saya kata, tapi saya ada pilihan apa lagi? Saya cold call saja kan. So saya cold call lah. Out of every 10 cold call saya dapat 1-2 meeting. Out of every 10 meetings saya dapat 1-2 deal loh. Macam tu loh. Ada ratio lah. So bila, adakah the first few customer tu ada customer yang terlalu besar ataupun macam mana? Kecil. SME semua. Actually yang first customer saya Exabytes. Itu web hosting lah. Sebab dia dari Penang. So saya pergi office dia. Then saya pitch lah. Dia akan okay 3,000 dia bagi saya. 3,000 First customer. Then first big customer itu Nike. First big customer Nike. Jenama dia besar. Tapi that time dia punya amount maybe about 7,500 saja lah. 7,500 ringgit lah. Tapi that one is like very important sebab after jenama yang lain tengok Nike sudah masuk then okay, then kita boleh di mana boleh safe lah, boleh dipercayai lah. So sometimes kadang bila brand besar masuk, kita tak semestinya ambil dari sudut duit, tapi kita ambil dari sudut brand trust tu. And must do good job lah. Kalau gagal then there's no second chance lah. So masa tu lucky lah. Yalah. So you okay, I just nak ni because kita punya listener ni dia more towards like first is inspiration, number 2 is how you do it. Kan? So bila you buat cold calling, orang lain pun buat cold calling juga kan, pergi approach juga, but then you terus pergi direct boss number 1 or you cold calling pergi bawah dulu, pergi receptionist dulu baru naik sikit-sikit, or macam mana you buat? So I call ke marketing department. You go to marketing department. Then so macam saya pernah call Hong Leong Bank Okay. tapi saya tak tahu nombor kan, so call customer service lah. Customer service say hello Hong Leong credit card, can you put me to your marketing department lah. And then he's like, oh okay, biar saya cari nombor. They find and give me out, then I call lah. Okay, now I got one Hong Leong deal. Dari phone customer service tau. I don't know how. Memang betul-betul buat saja. Don't think too much. Yeah. Then of course
like kena marah lah cold call. Who likes to be cold call, you know? That's why sampai hari ni bila orang cold call saya pun okay lah. It's like, even though I don't want anything lah, saya like very polite lah. Sorry. Yeah, because I've been there. I've been the one cold calling before. Not easy lah. Difficult. Okay. And then beside the difficulties untuk buat marketing kan, what are the challenge yang you hadap bila you nak buat Nafneng ni jadi besar sampai ke IPO ni? Antara challenge yang besar lah apa dia? I think when the company grow, if I look back inside, I wasn't a good manager lah. Like don't know how to build strong teams structure lah, how to motivate team all lah. It's like always like, oh okay lah, hire okay lah. Team berkembang lah. It's like then masa simple sangat nak fikir. Yeah, masa tu like my team is like ada banyak politik. Then masa tu I thought politik biasa lah. Semua office pun ada politik kan. Tapi actually now I learn like in Colony like there are certain management things you can do, like the formula you can do then that improve your chances yeah. Okay Yeah. So waktu you menghadapi that challenge kan, you ambil orang untuk handle ke ataupun you biar je ke? Sebab dia daripada kecil dah masa 8 tahun you boleh IPO kan, there's something special about it. Yeah. I always say like I succeed not because I was a good manager, but in spite of me being a good manager. Faham tak? Like tak faham. Like saya berjaya bukan sebab saya manager yang bagus, tapi walaupun like in spite of macam mana kata like walaupun saya tak bagus, dia tetap, walaupun saya tak bagus manager kan, ataupun dia sebab you rasa you tak bagus, you tekan, you marah, itu menyebabkan you yeah, like saya tak marah sangat lah. Personality I tak marah sangat lah. I think, but it's like okay. Bila saya cakap dengan like team member saya kan, masa tu lah, I always like feel pressure and always like nak cakap like company doing well tau. It's like, oh this is good, we're doing well, everything. Then after I talk to them right, like untuk 1-2 hari dia sangat motivated. Tapi lepas tu kembali balik. Sebab saya tak solve root issue dia or core issue dia. Maybe core issue dia like dia punya work tak ada structure, maybe dia kena bully dari client, ada apa, you know. Yeah, so masa tu lah saya tak tahu tengok like orang like deeper core issue is yang penting lah. Saya tengok surface saja. Saya okay, sudah masa tu ada berapa staff semua total? Wah, at the peak lah 200 lebih 200 lebih 200 lebih. Dan semua dekat Malaysia? Ada di 9 negara like ada Taiwan. 9 negara. Nafneng tu ada dekat 9 countries Wow, ada kat mana? Kat Malaysia lagi? Singapura, Philippines, Thailand, Indonesia, Taiwan, China, Australia. Wow. So kan macam mana you develop business sampai, I know you akan jawab buat saja. But then dia mesti ada structure, you know, like literally buka negara mana dulu, you know, you mesti hire manager dekat that country. How can you like make sure that country profitable? Macam mana tu? Actually, ultimately, sebab itulah because we expand, right? This is where I think we fail. Because of the you expand tu yang because saya tak anggap Nafneng is like story kejayaan saya tau. Okay. Like, I feel like it's a failure. But then it's starting point starting untuk point next journey kan. Yeah. Because I think like kita buka office lah. Tapi yang make money is like Malaysia dan Philippines saja. Yang lain is like either break even atau rugi. Okay, faham. So tapi group level is like besar lah tapi revenue besar. Malaysia punya profit masa tu lah is like boleh carry semua lah, so okay lah, you know. Tapi akhirnya bila Malaysia pun like profit turun lah, then semua kena affected lah, dan kena close lah. So yalah, kalau if I can go back in time cakap dengan umur 20 tahun tu, stay in Malaysia, jangan nak like expand sini, expand sana. Like setiap negara di Asia Tenggara tak sama, langsung tak sama.
Langsung tak sama. Langsung. Malaysia dan Singapura pun tak sama. Malaysia dan Indonesia tak sama lah. Malaysia, KL dan Kelantan pun tak sama kan. You tak boleh bagi Kelantan ni. You Macam mana cakap tak sama? Ya, betul-betul tak sama. Langsung tak sama. So, it's like, I think Kelantan dengan Selangor sama tau. Sebab Selangor is being built up by Kelantan je. InsyaAllah. And then macam mana? Okay, you dah develop to 9 country. And then kenapa you pergi buka dekat Australia? Betul. I mean, Why you IPO dekat Australia? masa Because itu this question, I pernah tanya my friend lah, seorang tu kan. Yeah, millionaire kan. One of the, I think Billionaire. one of the crazy rich Asian lah. One of my friend kan. Dia kata, jangan IPO dekat Malaysia. You go outside. So, what is the story behind? Why you pergi Australia? Masa itu is like semua ikut investor sentiment lah. So masa itu ada investor Australia is like interested in Southeast Asia punya company lah. So masa itu ada like Patrick Grove lah, iProperty, semua Malaysia punya company kan. Tapi IPO di Australia. Then so there's a lot of interest lah. So back then valuation kalau kita IPO di Australia akan lebih bagus daripada dekat Malaysia. Dari dekat Malaysia atau Singapura lah. Sebab itulah. So bila you jual IPO tu kan, you buka IPO, so you memang jual sebahagian besar saham lah. Yeah, I think Dilute initially dilute lah. Saya almost 50-50 before IPO. Lepas IPO saya punya share drop to 36% lah saya. Stay majority until 2020 baru you let go habis semua let go dari habis 36. Still okay lah dapat kita bilion. masih lagi dekat Nafneng sikit before kita pergi ke tempat lain. Yeah. How you find investor, early investor? Of course your dad 75,000 and then you dah almost before IPO tu dah 50-50 kan. Dia cakap kan. Macam mana you cari investor, how you convince them to invest? Nafneng sampai IPO tak ada investor tau. It's just me and my partner saja. Serious Yeah, dari day one we make money, then reinvest saja. Yeah, tak ada investor. IPO is the first time kita raise money. Dia tak ada yang macam angel investor lah, pre-seed apa semua tu. Tak ada terus. Dia terus lompat ke IPO. So actually no need pun that process. No need lah. Yeah. Interesting. Yeah, Itu the first time yang kita jumpa, orang yang jumpa yang cakap tak payah benda tu. Ya, tak payah. Sebab if you're doing like not capex heavy kan business kan, if you buka like co-working space, okay, co-working space need a lot of capex kan, then okay lah, you can cari investor lah. Tapi like Nafneng service business, tech business, you don't need a lot of investor at the beginning lah. For what, right? Yeah. Okay, so after Nafneng, what business you do? Kenapa you sebelum tu you dah jual, you masuk IPO, you sudah kaya, kenapa nak buat bisnes lagi? You pergi jalan-jalan cuti Hawaii lah. Apa boleh you nak kahwin buat kerja dengan lagi? So saya tak anggap sendiri saya kaya lah, okay. So, okay, but at first, okay, bila saya dah jual, saya cakap dengan wife saya, I nak 6 untuk 6 bulan. Don't do anything, main game saja. 6 bulan. Sebab masa itu sebab masa saya kerja, saya ada friend dia main game like tak kerja punya. So like, wah, tapi saya kena kerja, tak boleh join you main game. So like I was like, saya feel FOMO kan. So I thought, okay, after saya dah jual, I quit my job, okay, saya nak 6 month break lah. Tak hampir 1 bulan saya dah bosan. Really, because buat apa? During working hours saya nak keluar dengan friend, semua pun ada kerja, working ha. Tak ada orang nak teman saya, makan pun tak ada. So saya okay lah, then start business lah, start apa business, then start colony lah, co-working space. Buat saja. So why colony pula? Sebab you tak ada tempat kerja, you tak ada kawan ke apa, you buat tempat untuk kawan ke apa. Ini tempat boleh main game. Boleh makan. Masa tu co-working space yang pertama yang saya visit lah di Jakarta. Masa tu ada kawan saya buka satu lah, then he told me, see lah, ini co-working space, people like rent desk atau rent office, then kita nak ikut WeWork. Ada dengar, I've heard of WeWork tak? WeWork is billion dollar punya company in US. Yang buat movie tu kan. Then I was like, really ah. Okay. Then saya tengok business model ni like simple saja. It's like senang, like you rent space, then you rent out.
Senang mah, tak complicated. Saya suka business model yang senang. So then saya pergi Singapura, tour-tour tengok lah semua co-working space. Macam mana? Wah, semua pun full. So business ini okay lah, like bagus lah. So okay lah, start lah. Tapi akhirnya I always say I was cheated into going to co-working space. Cheated lah? Yeah. Bagi orang tipu now. Because I see all the co-working space in Singapore masa tu. It's like, wah, business good kan? Business betul-betul good. Full. Semua ada occupancy is like dekat 100%. Tapi 2 years later, saya tengok account dia. Semua loss making. Sebab co-working business lah dari luar tengok, wah, cantik lah. Okay lah, bagus business good. Tapi because kita tak, bila kita model we never calculate like customer acquisition cost, never calculate like dia orang full kan, tapi like harga dia berapa? Like the margin itself lah. Maybe margin not good because ada competition banyak kan, so margin not good, so that's why lose money lah. So actually co-working very difficult business. Bila ada orang nak tanya saya, nak buat co-working space di mana-mana di Kelantan ada apa? Wah, jangan. Buat apa pun lebih baik dari co-working space. Buat kedai kopi pun bagus. Co-working space susah sangat. We are lucky a bit because kita ada events, kita like high end lah, so our margin a bit better. Tapi still not easy, still a very difficult business. So kalau let's say you were saying apa tadi, jawapan jujur atau jawapan apa tadi? Jawapan PR. PR punya level jawapan ni. You kata you nak ambil satu market segment yang high end, you cakap kan? So because from my understanding, high end they will easily pay, mahal pun tak apa. You still lost dekat Colony tu. Oh no, Colony okay. Colony makes money because Colony like so Jerry lose money untuk group kita. Like Jerry is the one. Jerry ada dua jenama yang Colony is like yang high end. Yang high end. Jerry is like yang mass market punya. Okay. Let's talk about it. Yeah. So what is the difference? Jerry and apa Colony? So Colony macam St. Regis lah. You masuk macam hotel, ada concierge semua lah. The service lah. Jerry is like macam co-working space tapi Air Asia style lah. Okay. Tak ada, like semua automated, tak ada orang, then tapi for Jerry because to make money is like you need like 30-40 outlet lah. Kita baru saja ada 12 outlet, I think, like tak banyak lah. So not enough to scale lah. So yeah lah, group kita is like always our Colony make all the money, then our Jerry lose the money. Buat duit sini, tumbang duit sini. Itu cerita my life lah, kehidupan saya lah. Dulu is Malaysia make money, then Taiwan lose money, atau my other company overseas lose money. Now this one is like Colony and Jerry lah. Yeah. So you start Colony first or Jerry first? Colony first. Just say buy Colony first, right? Because Colony make money. If Jerry first, then tak ada Colony. So Colony sekarang ni selain daripada Malaysia, ada dekat tempat lain juga ke? Di Malaysia saja. I learn my lesson di Malaysia, tak nak keluar. Jerry pun sama lah. Jerry pun sama. So Colony ada berapa sekarang? Berapa? 6. Ada 6 Colony. So okay, let's talk about why Colony is making money and why Jerry lose money. Is it because of the target market or macam mana? I think also target market, like Colony's clients are just willing to pay. So the margins are a lot better, the experience is better, everything's better. Jerry is like more like price sensitive consumers lah, like customer lah. So yeah, harder. But also Jerry's like need more scale lah. Like individual Jerry outlet make money, but kalau you cannot count individual mah, you must look at the group mah, marketing cost semua kan. Then Jerry as a group lose money. So why you still continue Jerry despite of Colony is making money? So kalau dipanggil business common sense ni adalah kita tutup lah mana tak buat and put ego aside and then focus on Colony. Because Jerry actually is improving, tapi perlahan-perlahan. Like the loss keep coming down. Every year is getting better. Tapi you start Colony and Jerry ni tahun 2017. Colony 2017 dan Jerry is 2022. How you lepas waktu COVID sebab ini is a co-working space, office.
Lepas tu 2017, 2020 COVID, semua orang tak masuk office. How you handle that crisis waktu tu? Oh, masa tu ada duit Nafneng. Dia Nafneng banyak lagi mah. 20 you jual kan. That one is terrible because you know why? Saya bukan saja buat co-working space, saya buat event space juga. COVID siapa dah? Siapa nak buat event? Bagi free pun tak nak. Kan? So really lah, like untuk 2 years lah, it's like lose money like crazy lah. You know, how crazy is crazy? I think we lost during COVID a few million, got 2-3 million maybe ringgit. Yeah. 2-3 million. Just for the sake untuk continue bangunan tu untuk ada. Yeah. Just to. Waktu COVID you ada buang orang juga? Tak buang orang. Tak buang orang. Semua you pakai duit. Yeah. We just try to maintain lah. And then then have to pay rental lah. Buy rental saja lah. Semua co-working space you rental? Rental. You tak beli? Tak beli lah, rental. Okay, why? Sebab I ada satu video I tengok tau. Ada one businessman lah. I think he's Malay. Bukan Malay, Malaysian. Dia kata apa? Benda yang paling dia regret is buat business, tak beli property. Dia cakap macam tu. And I do believe dia buat business apa, tapi dia related dengan bangunan juga I think it's about like how you going to use capital, like return on capital kan. Kalau you buat business and then you successful, maybe you can make 1 tahun maybe 20% return kan on your money kan, if you do properly. Imagine. Tapi property cannot be 20% mah. Property tak mungkin 20% return lah. So maybe you make a few percent only. So if you want to grow your business, your capital should go into business bukan into property lah. But that one is like very American way of thinking. Chinaman punya thinking is like, okay, beli bangunan, beli warehouse lah, beli apa. Saya punya my own office, my own factory lah. So depends on tujuan you lah. But then your philosophy is basically bukan bangunan lah. Yeah. Rent. Okay. As much as I can rent. Yeah. I like, actually, to be honest lah. From my point of view pun, kalau dulu yes, dulu because of the property market like murah lah kan, kalau nak beli pun dia akan dia ada naik pun banyak kan. Tapi kalau sekarang ni kalau kita nak, it's too expensive lah. Ada few tempat kan. Too expensive and return terlalu rendah lah. Like few percent. Yeah, property. How can like cannot even cover repayment. So macam mana? Yeah. So bila you buat this colony, right? Okay, satu you dah lepas COVID, then you bangun balik kan. When you buat Jerry tu pula, how long do you see ROI bagi setiap Jerry? Wah, Jerry teruk lah. Masih belum tengok ROI lah. Colony bagus tau. Colony like our best before it was 3 tahun. 3 tahun boleh dapat ROI. Then this business is long time one. Can be like 9-12 years kan. So 3 years to make money already. But our best performing is Colony yang baru ni di Mongkiara, Matt. 1 tahun saja ROI. Wow. Best performing, you know. Really best performing. So tapi Jerry masih belum tengok ROI. That's why lah. Jangan buat co-working bro. Buat academy, buat digital apa pun okay. Co-working jangan bro. Okay, kalau let's say the way you do style business kan, ini lebih kepada technical punya stuff lah kan. You buat group of company tu, Colony and Jerry tu dalam satu syarikat, or you pecahkan syarikat tu? Pecahkan, I mean ada satu group lah, then pecahkan syarikat lah. So that at least then you kena okay. Yang saya punya Jerry yang loss making saya akan masuk dengan Colony lah. Every time you kurang lah. Every time you cerita pasal Jerry kan, you have one face tau. Yang muka pasrah. Like, dia ni anak yang ada masalah tapi I sayang you. Something like that lah. So do that so that at least you don't bring down the profit, so it's more tax efficient lah, you know. Yeah, tax planning is better. So tax planning. Yalah. Then but we also tapi Colony bukan setakat ada Jerry or Colony, juga ada DBM, the Do by Mac. Do by Mac is a catering. Kita punya catering untuk events. Oh, ada catering juga. Dan kita baru buka cafe saja di Mongkiara.
Penuh 1-2 jam lah waitlist. Itu yang cafe tu yang you buat dengan cafe. wife you tu kan? Ya. Apa nama cafe tu? Do by Mac. Do by Mac. That one okay. Okay, let's talk about benda tu pula. Tapi kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita nak pergi and then F&B kita pula. Meninggalkan F&B. Jerry dan koloni. Meninggalkan Jerry dan koloni. Dah lah tu, anak masalah tapi sayang kan. Okay, kita jumpa lepas ni. RYBS memang mind-blowing, best gila. Founder ada wajib datang. Kalau nak dapat 1 juta pertama, mestilah join RYBS. Saya dah join Raise Your Business Standard. Saya dah join Raise Your Business Standard. Anda bila lagi? Bagi anda yang serius nak grow bisnes dengan lebih laju, saya nak jemput anda ke dalam satu program yang bernama Raise Your Business Standard. Target kami sempena 10 tahun penubuhan Fanivo ni adalah untuk membantu 1000 bisnes untuk capai 1 juta yang pertama. So tunggu apa lagi? Daftar sekarang, kita jumpa nanti. Okay, selamat kembali ke podcast Buat Saja, podcast bisnes dan inspirasi on the way nombor 1 di Malaysia. Sentiasa on the way. Ya, InsyaAllah. on the way, insyaAllah. Okay, let's talk about business F&B pula. Okay. Okay, again, I nak tanya, kenapa business F&B? Is it because of Buat Saja? Sebab okay. Colony ada buat event space kan, business event space. So 1 tahun kita boleh buat maybe 370 lebih event tau. Banyak event. Tapi catering semua kita outsource. So saya ada idea lah. Saya thought kalau kita buat catering sendiri, then untung lah banyak. Then also kita boleh control experience kan. At least the experience nice lah. So saya nak masuk catering punya business. Tapi tak buat catering lah. Then one day ada satu cafe di KL. Nama dia Do by Mac. Saya selalu me and my wife always love to go lah. So we go, then we meet the owner lah. Nama dia Mac lah, Do by Mac lah. So then dia kata, there's an opportunity like can invest in the cafe lah. Then dia nak then I said, okay, boleh. I invest in the cafe. Then maybe we buka yang lain ini, the lease ending we close lah. Then buka di tempat yang lain and buat catering. In the meantime, we buat catering untuk Colony event space lah. Then, wow, good idea. Okay. Then kita buat invest lah. And then buat saja lah. You tak tengok dia punya statement ke, dia punya ada. The due diligence tu? Ada due diligence. Tapi when you buy small company, always the financial is SME lah. Like sometimes not tak jelas tau. Like betul. You know, like say, okay, this is the P&L. Okay, correct. Ada untung this much. Then 2 months later, kenapa ada cost lagi ni? Dari mana? Supplier send invoice. Then different lah, you know. But it's really we are betting on the person. We're betting on Mac that she will do well. So we did it, and after that, I learned lah, like catering punya business susah sangat. Walaupun saya ada lead semua ada dengan Colony, kita 300 lebih event 1 tahun kan. Tapi like margin dia rendah sangat. Like clients like don't want to pay a lot for catering. It's like simple lah, nasi goreng lah, bihun sudah boleh lah, okay lah, you know. Satu kepala RM10, RM20. Like that lah, how to survive, how to do, you know. So we try lah. Then so untuk 1 tahun lose money. My story lah, always lose money. So lose money. Then after that, Mac partner then she come up with one granola product. Wow, then they jual kat Shopee lah, you know, then do very well. Granola macam cereal kan. Cereal tu. Okay. So jual kat Shopee, sell very well. Then company make a profit. Then sekarang buka cafe di Mont Kiara. Then tapi cafe dia like the food is really bagus lah. Then I think we open in February. Baru 2 bulan. So, sekarang I think like 1-2 hour wait tu. 1 to 2 hour wait. Like the queue very long. Saya sendiri pun takut pergi. Ramai sangat orang. Ramai. Then if you want to go on weekday lah. Weekday maybe setengah jam wait lah. Setengah jam to 1 hour. Tapi tak lebih 1 hour. Still kena tunggu. Okay. I ada satu soalan. You setuju tak? In doing business, especially kalau ikutlah business service or product kan, you just need to have one great product or one great service. Then your business akan boom.
Yes, tapi I also know many businessmen that say don't need to have great product. So okay. So one of my friend last time, he does Absolute Thai tau. You know the Thai restaurant. sedap tu. Absolute. Sedap kan? Ya, sedap. Then he tell me, you Oh, your friend dia punya owner? Yeah, the friend. Boleh lah panggil? Oh yeah. Because I love the sebab my wife duduk kat Kelantan kan. Yeah. Every time dia datang sini, dia akan pergi Absolute Thai. Thai, Sampai Is I it? cakap, benda Tak ada kedai lain ke? kedai lain. Yeah. But he passed away already. Oh, Passed away, okay. yeah. So now his other partners are running it. Okay, alright. So he told me dia orang Thai tau. Then Dia orang Thai? tapi partner dia is like Malaysian lah. Tapi dia orang Thai. So he told me, he's like, you book a restaurant, it's like you tengok, you nak make money or you want to get Michelin star. You want to make money, then don't need everything to be best. Everything just good enough. Sudah boleh. And you put in a high traffic area like mall, can already, he said. So then he give me an example. He say like, you see, all my restaurants, like, everything is just good enough, but it's not like great that I would line up 1 hour to makan kan. It's like not like that, but just good enough. So depends depends on different business, different. Oh, okay. Different So strategy. meaning, kalau I boleh simpulkan adalah Tak semestinya jadi the best. tak semestinya product and service tu best, but then the most important adalah you ada traffic tak tengok your product, your service, your brand. Meaning marketing tu kena concurrent lah dengan benda tu. No, because dia punya strategy is like, okay, so I asked him before, like, kenapa you tak buka di like shop lot, like much cheaper mah than shopping mall. You buka pavilion like mahal sangat kan. Then he say, I open before tapi no traffic, have to be very very good, then only people will come together. Tapi Have bukan, to be very good. Barulah orang datang. Okay, faham? Tapi if you buka di mall, you don't need to be very good. It's like people jalan-jalan tengok saja, okay, cuba tengok lah. And then Betul you're Makes selling sense, convenience. You're not selling how good your food is. It's just convenience. Right? Yeah, betul lah. So if you're selling convenience and you want to make your food too good, then your margin will be low. And you cannot pay the rent for the mall. That's the idea. I like literally dia macam speechless. Betul lah. Dia bukan isu. Betul. Yeah. Because okay, most of our entrepreneur yang jual F&B, dia lost. Sebab margin is very small. Yeah. F&B is small margin kan. Yeah. So kalau you small margin, lepas tu pula you tak ada traffic, you memang jam lah. Jam. Jam lah. Tapi kalau just apa tadi ayat dia? Good enough. Good enough. Yeah. Lepas tu you ada traffic, you are not selling food, you are selling convenient. Yeah. So then of course, then you boleh tanya, kenapa tak boleh dua-dua? Good food and traffic. Yeah. Then your margin not there because your cost of goods sold is very high. Sebab your ingredients semua like you want the best, right? Then your margin not there. Then margin not there, then you cannot sell in mall. You cannot afford the shopping mall rent. So this one like is good enough is good. Yeah. So the right model for the right for the right Apa lagi model selain daripada you cakap tadi? I want to learn it. Satu is good enough tapi yang penting ada traffic. Ada lagi tak model lain untuk F&B? From what you learn, your experience kan? So then yang popular sangat sekarang is kiosk model lah, bukan restoran kan. Tapi shopping mall macam Yao Yao, Empire kiosk Sushi, model. kiosk saja. Sushi, Tak ada tempat duduk. It's like semua just okay, fast in, fast out like that lah. Yang itu lah very profitable. Very Very profitable. profitable. Because they put high traffic area lah. Dia punya rent pun not so high. Sebab kios. Sebab dia kios. Kios. Ya betul lah. Yeah. Ada one ni kan, dekat Kota Baru, dekat Aeon. Ya Aeon je lah tempat kita pergi Kota Baru kan. Kelantan di shopping mall saya Ada lah. Ada mall ada. Janganlah ni Kelantan. Tapi Roti Boy kan. Roti Boy small kiosk tau. From day one dia buka sampai sekarang tau. Every day queue. Very good lah. Oi, very good tau. Setiap kali I nak pergi kan, I akan like tak payahlah beli. Too long. Yeah. Ya, tapi F&B untuk case macam F&B kan. How about the turnover of staff lah?
How do you find staff? Nanti dulu soalan tadi, ada model lain tak? Selain model lain tu. Okay, Selain kita staff. So the kiosk lah, you tengok like Empire Sushi semua tak ada chef punya. It's all like central kitchens lah. So Betul. all the stuff is just like Susun ni je apa susun semua saja, nak apa. So easier lah, you know. So they bahasa Inggeris you say like systemize everything, no. So even staff leave also is okay. There's a whole system to replace. Yeah. Tapi we are small F&B lah. Our F&B is like Dough by Mac, satu saja. So we are not like that yet lah. Yeah, not yet. Not yet lah. Yeah. It's like if staff leave, then we ada problem lah. Chef leave also problem lah. Chef leave, then saya kena masuk kitchen lah. My cooking not good. Tapi kalau we are doing profit, ada duit, cash flow okay, then you can always hire people lah kan. Even though orang leave, kita still ada duit untuk hire kan. The problem adalah bila cash flow tu tak ada kan. Betul. Because ramai orang masuk F&B, one of the reason adalah because of the cash flow dia kan. F&B susah sangat lah. Really real lah. Bila sebelum saya buka ni Dough by Mac Cafe, saya cakap dengan partner saya, ini kena jaga sikit lah. Bahaya sangat F&B. Very high chance of failure. Most likely you will fail. And kalau fail, then you could drag the whole company down tau. And tapi dia confident sangat. Saya, boleh. Tapi sekarang okay lah. Dia berjaya lah. So okay lah. Saya tenang sikit. So what is your plan untuk apa? Dough by Mac. Dough by Mac ni. Dough by Mac, like at least now it's like kena stabilize yang outlet pertama ni. Okay. Then I must see lah, tengok lah partner I nak buat apa lah. Kalau I tanya you lah, without your partner kan, based on your experience apa semua kan, you akan guna which model? Like kiosk punya model nanti, or still guna macam sekarang? And then you are not selling food, you are selling convenient, macam mana? Actually, Dough by Mac dua-dua pun boleh buat tau. Sebab dia jual like bombolini, bake stuff. Bombolini is like itu donut tapi Italian lah, yang dalam ada isi dalam kan. So itu boleh buat kiosk. So got two different strategy lah. Saya pun tak pastilah. Tengok partner saya lah. Sebab partner saya is the one who decide lah. Dia nak buat apa, saya ikut sajalah. Tapi kalau perasan kan, you cakap tadi kan, Nafneng ni ada partner juga. Kalau ni pun I rasa you mesti ada partner juga. Colony partner saya is wife I. Dan team di colony, saya pun ada chef punya. Okay. And then yang apa untuk bakery ni pun, Dough by Mac ni pun ada partner juga. Ada partner juga. Macam mana bisnes dengan partner ni? Senang ke susah ke? Ataupun sebab dia ada kepala, you ada kepala juga. How do you handle the challenge between different ada senang, ada susah. Tapi my approach to partner lah is like just be willing to whoever's like buat kerja punya, it's like whoever's working, be willing to give as much as you can. Dia nak gaji apa, dia nak like company car, dia nak apa, okay, just give. Because dia yang buat kerja mah. If you know, otherwise if he feel like she's not happy or something like that, then how the company, she's the one working. I cannot go to the kitchen to cook, right? So just give lah. Of course, some people will appreciate, some takkan appreciate, some will take advantage lah. Yeah. Then that's how you know which is a good partner and which is a bad partner lor. But I think the good partner won't take advantage lah. Agree. So even in Nafneng, masa dulu Nafneng we do advertising agency mah. Advertising agency semua ikut partner saja what. If partner leave, then semua client follow dia saja. Kan? Betul lah, betul. Right? So we just give everything. Dia nak apa pun okay. You know, like okay, you want? Okay, don't need to calculate. You know, be willing to give more lah. That's my approach lah. Yeah. So partner tu adalah lebih kepada bahagian operation, you adalah lebih kepada bahagian nak pergi mana? Is it? Like funding, then marketing, funding semua lah. So, okay, talk about funding. Tadi you ada mention co-working space, you cari fund. Yeah. Okay, because Nafneng is buat duit. So co-working space, you ada buat duit and losing money sikit kan. So you buat fundraising ke macam mana? We fundraise like in sudah 7 tahun dulu, like 2019.
Untuk buat fundraising. Yeah, untuk fundraising. Yeah, we raised back then. Total we raised about 16 juta ringgit. 16 juta. Yeah. Okay. It's a crowdfunding. No. Macam mana you family macam mana? office funds, PE fund, family office or. Macam mana? Just pitch Yeah, pitch kena reject 100 kali, then akhirnya maybe 3, 4, 5 orang say okay lah, cuba sikit lah, tengok. Most of your investor tu Malaysian ataupun Malaysian. Malaysian. So macam mana you dapatkan list daripada kawan, friends, family ke apa ke? Kalau let's say if kita nak belajar, kita nak dengar ni kan, to get some ideas. I think like sometimes you meet one person, then it's like if they like you, then they recommend lah. Dia punya kawan, dia ada investor, then semua masuk together. Like that lah. It's like, that's why I think just be nice to people lah. Jangan action lah, you know. Yeah. Ya, tengok muka you pun dah nice kan, macam okay lah Baby face. Yeah, like don't need to be like don't action, don't like oh nak jumpa investor, oh okay boleh tapi kena sign NDA dulu, you know, like don't make it hard for the investor kena sign dia, then the payah lah set up. I'm not desperate to invest, kenapa nak invest dengan you, you know. So yeah lah, just be humble and just buat saja lah. You raise berapa tadi untuk co-working? 16 juta. Yeah. Okay, kita nak nombor sikit lah. Untuk you raise 16 juta, you kena jumpa berapa orang kalau you still ingat? Roughly lah. Mungkin 80 maybe. 80 orang. Maybe 80. You buat kerja tu berapa lama? For maybe setahun? 6 bulan, like just in and out go. 6 bulan jumpa 80 orang. What is the highest amount orang invest? One person 4 million. 4 million. 4 juta. So you memang kalau waktu you pitch tu, kalau kita boleh belajar sikit lah, you memang pitch, you letak berapa you nak valuation sekian. Yeah. So 4 juta dia bagi. Yeah. Yang lowest berapa? Wah, lowest maybe 200,000 like that. 200,000. Maybe 200,000. Tapi waktu tu you memang ada duit kan? Tapi kenapa you still minta funding work? Wah, what is the idea behind it? Actually at first lucky because bila saya keluar Nafneng, then ada investors like, you nak buat apa? Kita investor. So because they not invest on the business, they invest on the people. Yeah. They invest on you. Yeah. Tapi again, you need to like literally jumpa 80 orang. Betul. Even though dia kan kata ada portfolio still you need to pitch. Yeah. Berapa 4 juta 200,000. Jadi untuk 16, berapa orang yang sebenarnya invest kalau investor, your investor? 10 maybe. 10 orang. 10 orang investor, 16 million. So on average it's like 2 million. Yeah. 1 million plus. 1 million plus lah. Tapi why you pergi ke arah this type of funding instead of you ambil loan ke, you ambil ni ke? Sebab kalau funding macam ni, you akan bagi share juga kan? Yeah. So kenapa you tak ke arah loan or ke arah cara? Loan is always the cheapest source of funding. Yeah. Always the cheapest source of funding. But masa tu, because a lot of people were raising money for co-working spaces, because masa tu we were like hangat sangat kan masa tu. So yeah, and then bila kita start, like when we first start you cannot take a loan for 16 million ringgit lah. Tak ada track record kan. Yeah. So that's why lah. Sebab Christy Ng pun cakap benda yang sama. Dia kata why you should go for investor if you can, buat loan. Yeah. Loan is the best. Loan is the best. It's the best. If you can, loan is the best. Lowest cost of capital. I agree with that. When should you, now let's talk about capital pula. When you should decide you nak ambil bank loans and how much? Sebab ada certain orang kan, dia dah boleh buat, tapi dia tak boleh decide. Dia tak tahu which data nak guna, nak tengok kat mana, should I take loans. And then kadang kalau tengok dia punya portfolio, dia boleh pergi loan buat max tu katalah 5 million. Tapi dia kata, tak apalah, ambil sikit dulu lah. Kau macam mana? Kalau your POV untuk loans, kalau dia kata always the cheapest source of
fun kan. I think got many different approach like some. Your approach macam ni? My approach would just be just take what you need lah. Tapi ada banyak businessmen will say like take as much as you can. Betul? Bank will give you how much you have, but for me it's like just take what you need lah, then figure out what you're gonna do lah, you know. Yeah. So I got one friend lah. Okay, I think their loan maybe ada 100 juta lebih lah dari bank lah. Then untuk business dia, bukan untuk beli property business no. Business. Dia buat business apa? Besar lah. Kontraktor lah. lah. You nak interview dia, I recommend you lah. Loan 1 juta. Big business actually, you can recommend. So then dia kata, that's you stress tak? Your loan 100 juta dah untuk business no. Tak ada property apa ini, business punya loan. Then dia kata, tak lah. Bila you pinjam 1 juta dari bank, you lah stress. Tapi bila you pinjam 100 juta, bank yang stress. Betul lah. Betul lah. Kita kena pinjam 100 juta macam ni. Betul lah. Make sense lah. Bank tak nak you mati. 100 juta tau. Nak apa pun, okay bagi can. Extend. Betul lah. Jangan pinjam sikit. Pinjam banyak-banyak. Ini second speechless saya punya ni. Betul juga kan. Kalau I bank, I bagi you ni 100 juta. I memang tangan bagi you mati punya. Kita ni dah masuk hospital bangun balik. Betul lah. Ya. Macam mind blowing sekejap. So hutang tak lesi sikit kan. Hutang kena banyak terus lah. Hutang kena besar terus lah. Kita ambil, betul lah, macam Tim kata, ambil apa yang you perlukan. But then, you know, kalau it is apa dia panggil essential for your business to grow, whatever, okay lah, boleh lah. Okay. Kita nak pergi ke arah yang your resources pula. How do you find the A player team untuk masuk ke syarikat you? Apa yang you buat ni daripada Nafneng, daripada Kroni, Jerry, daripada Dubai Money? How do you find the A player termasuk? Because you said you ada benda yang you tak boleh buat, you just cari orang. Actually, I like your style lah. Ada je benda yang dia menyesal kan. Like perkara ni saya pun ada gagal banyak kali tau. It's like to get to this A player team is like I failed with many people. Like, you know, so that's the tip. So what's the tip untuk elak daripada jumpa? Kena go through the process lah. Kena like, okay, this one like you try, then kena disappointed atau, you know, or fail, then okay, try another one until you find someone lah. But I think like you have to serve the time lah. You kena just have to do it lah. But I think what helps is you make it clear what's your purpose. You know, you try to be kind. You know, sebab ada banyak orang dia kata, kalau buat CEO kena buat macam Steve Jobs atau Elon Musk, kena marah orang, kena you know, they say okay, tapi kalau you macam ni, then siapa nak follow you, siapa nak kerja untuk you? Then dia kata, okay what, Elon Musk dan Steve Jobs ada banyak, all the talented people pun follow dia kan? Dia say, yeah. Okay, so maksudnya you boleh buat macam ni, but kalau you buat macam ni, you better be inventing the next iPhone lah, atau yang Tesla baru kan. Otherwise how? You know, siapa nak who's the most talented people who nak follow you? Tak ada. So I think have purpose and be kind to people lah. Even when people cannot make it, it's like try to be kind lah. So apa you buat bila diorang ni tak perform as per apa you nak? You terus buang ke? Yeah. You still be kind, macam sabar lah. You buat lah, training lah. I try training, I try very hard. I was like, okay lah, training lah. Then after, tapi akhirnya, if kalau tak boleh, it's like, it's like, we are wasting each other's time, because if you stay here, tak boleh grow at all kan. Then, you know, both ways also stuck lah. Then I'll say lah, you just take some time and find something different, no? Oh, you jujur macam tu. Yeah, I jarang lah saya like buang. It's like, straight away, okay. It's like, take some time and then fine. Then we part ways, all friends.
So kalau saya jumpa lah you punya team dekat bawah kan, how do you think that your team describe you as a boss? You seorang boss yang macam mana? I think they I think they'll say that I am nice, but I think that I also fall short on many areas for them. Like maybe I may not have the chance to spend enough time with them. Like that lah, So yeah lah, I think there's certain things like that lah. But anything that they need, you will give them the support lah kan? Yeah. So the way I nampak you tu memang apa you nak, I akan usahakan untuk you dulu lah. If I hear about something, it's like, okay, I'll act on it immediately. But sometimes it's like, sometimes they don't see me as much. Sebab kita ada banyak outlook kan. It's like, kita bukan semua di satu office. Kita like all split up lah. So I don't see them as much sometimes. Ya, tapi I suka dengan you cakap, we need to clear on the purpose. So purpose ni meaning that you tak bagilah sekadar kerja kan. You meaning that you give them meaning dalam bekerja tu kan. So kalau you sendiri sekarang ni, what's the meaning untuk koloni and JD ni, untuk yang you bagi kepada you punya staff? I think we want to make we want to create an we want to make going to work, masuk office like feeling dia macam masuk St. Regis, macam hotel lah. Ada orang jaga you, ada like vibe and feeling experience pun like nice lah. Because we spend so much time at work kan. So that's our goal lah, to make people happy at work. Yeah. So you bagi that value tu kepada you punya staff tu ni. Yeah. Okay, team, I ada satu ni. Sekarang ni I do believe you berapa 30 plus kan? 30 plus. Apa 30 plus? Apa umur? 40 plus. 40 plus lah. Tapi baby face 38 lah. 40. Okay, betul lah. 23 is Nafneng punya ni. Okay. Okay, now soalan. Entrepreneur biasanya dia banyak guna fikiran all the time kan, especially time rugi apa semua kan. How you manage your health? How you manage your health? How you handle the mental atau physical semua. Okay. You pernah mesti ada sakit ke, pressure ke? Tahun 2020 I was diagnosed with depression tau lah. Oh, serious ah? Yeah, sampai sekarang I still take antidepressant. Tiap-tiap hari. Okay. Ubat. Yeah. So masa tu saya like maybe a lot of things going on lah, stress lah, colony. Dan masa tu saya tengah jual saham terakhir untuk Nafneng kan. Okay. So then masa tu I thought like, okay, saya punya mental health tak bagus sangat, tapi I told my wife kalau after this deal, after saya dah jual Nafneng, then we will have enough money lah, so my stress will drop lah, Tapi saya masih ingat hari tu, like I jual saham saya, then masa tu saya balik Penang, then saya dapat SMS, oh okay, banker kata okay, wang sudah masuk, so it's real already, confirm already. Tapi rasa saya pun like tak feel apa tu, like tak happy, tak sad, it's just numb. Then sebab saya masa tu ada depression lah. And that's when I learned lah, like wang cannot, like more money cannot make you happy lah. That's why today is like I don't buy anything, like jam pun apa, just I don't buy anything lah, because I know it just doesn't make me happy. So yeah, I mean, so I've been going through that depression, but these few years is much better lah. Much better Much better. So how you, because I believe entrepreneur dekat luar dia memang ada orang sedar, ada orang tak sedar pun. Because
I pun ada benda tu dulu. Alhamdulillah now okay. I'm okay. At one point kan, my wife, she's a doctor. Jadi bila I gone through depression tu, dia kata, abang ada masalah. Then I respond to her, I kata, I always positive tau, mana I ada masalah kan. And then she gave me one book, cerita dari Tanjung Rambutan. And then at that moment I kata, oh betul lah, I tengah lalu that phase kan. But then how you manage benda tu? Sebab it is because of ni kan, people don't know tau. The problem is people don't know what's going inside. Yeah. Actually, at first, I'm in denial, because my wife said, go and see a doctor, psychiatrist, atau therapist kan. Then I said, nah, tak lah. It's like just, saya normal lah. Semua orang pun ada happy, ada sad kan. You know. Then one day, saya tengah makan dengan wife I. Then I kata, actually, you tahu, saya bukannya sad. Masalah saya tak boleh rasa apa-apa. Tak ada happy, tak sad. Dan dia kata, itulah depression. Depression bukan sad. Depression is tak boleh rasa apa-apa. Kosong. Dia say, betul kah? Then saya Google. Cannot feel joy or cannot feel anything. Then link pertama, Befrienders. Like suicide hotline. Okay. Mungkin saya ada. Okay, saya jumpa doktor lah. So, saya jumpa doktor. Then 1 jam saya cakap dengan dia. Macam ni lah dengan sofa. Dan saya kata, sepatutnya saya rasa saya tak ada apa lah. Saya buat bisnes. Saya boleh bangun pagi. Saya kerja. Saya tak boleh tidur lah. Malam saya tak boleh tidur. Itulah yang bother saya sangat lah. Tapi malam tak boleh tidur. Ya. Then tapi wife I suruh saya datang jumpa you lah. Tapi saya okay lah. Then lepas 1 jam, dia kata, I know you don't want to hear it, tapi you got depression. And this is how I tell you. I've seen this all the time. Saya dah tengok berapa patient lah. Exactly like that. Saya anggap saya special kan, tapi tak. Depression was special lah. Tak special. sama dengan semua orang. Then okay loh. Then saya mula terapi loh. Lepas tu mula ubat loh. Saya dah 6 tahun makan ubat antidepressant, SSRI. Sekarang I think it's like now my lowest dose lah. Lowest dose. Actually doktor I kata lah, okay lah, you tak nak makan sudah boleh stop lah. Dia say, tapi kehidupan saya sudah normal, so boleh continue lah. It's okay. Little bit ni. So saya masih tak nak stop ubat lah. So basically you going through that process. I believe ramai orang tengah lalu proses lah. Setuju tak? If the first is kita jangan deny dulu lah. Kan? Kalau you ada that symptom, even though dia macam tadilah, macam tak boleh rasa joy, tak boleh rasa sad, like nothing kan. Maybe that is the first indicator. Put your ego aside and then go and find professionals to at least diagnose apa kan. And this is very common among like entrepreneur atau usahawan, because like kita semua high performing lah. Like tak boleh tak kerja punya. Bangun pagi kena kerja. Otak gerak je. Always one. You know? So like all this will like sembunyikan the symptom tau. It's like, you know, so always high performing, always like that. Tapi actually I think we struggle lah actually. Struggle inside lah. You know? I do believe kan, kalau kita talk serious a bit pasal ni kan. For you, tidur penting tak? Kita high performing. Penting. But because kita high perform, kita tengah niaga kan, business. Kita tak apa, hustle. Malam pun hustle lagi kan. So menyebabkan kita tak tidur, dan bila tak tidur tu yang dia start banyak ngarut tu masalah. Ya. So tidur for you macam mana? Sangat penting. Masa tu saya tak boleh tidur. Bila pukul 7 sunset lah, saya takut tau. Because like, night is coming. Saya tak boleh tidur. And bila saya tak boleh tidur, waktu malam saya rasa sangat lonely lah. Semua orang tidur, cuma saya dengan fikiran saya. Terrible time. Really terrible time. Actually, that is the worst thing I went through my life. Masa tu 2 tahun, 3 tahun. And masa tu, if you tell me like, like if there's one thing I could do
to menyelesaikan masalah ini. Saya akan buat. Bayar apa pun okay. Tapi tak ada. There's no one thing. Cuma ada many thing. Kena cuba semua dan tengok apa yang, and then must let the time pass. That's all. Time will heal. Time will heal. You let the time to tidur is survive. very important. Tidur very important. Tidur very important. So ya lah. Nasihat untuk usahawan, walaupun banyak kerja nak kena buat, stres macam mana pun, tidur. Ya. Tidur dan cari tempat yang boleh luar. Stop whatever you do, tidur dulu. Yeah, and jumpa therapist lor. Therapist lah. Just talk lah. Even if, walaupun you tak ada apa pun, like, never mind, sometimes just someone to talk to at least, you know. It's important lah. Okay, kita akan berhenti rehat untuk slot yang seterusnya, segmen seterusnya, untuk soalan-soalan yang lebih panas. Especially jadi content creator sekarang. Jadi content creator, influencer sekarang ni. Influencer. Kita tunggu lepas ni. RYBS memang mind-blowing, best gila. Founder Azhar Wajid datang. Kalau nak dapat 1 juta pertama, mesti dah join RYBS. Saya dah join Raise Your Business Standard. Saya dah join Raise Your Business Standard. Anda bila lagi? Bagi anda yang serius nak grow bisnes dengan lebih laju, saya nak jemput anda ke dalam satu program yang bernama Raise Your Business Standard. Target kami sempena 10 tahun penubuhan Fani Ivo ni adalah untuk membantu 1000 bisnes untuk capai 1 juta yang pertama. So tunggu apa lagi? Daftar sekarang, kita jumpa nanti. Selamat kembali ke Buat Saja Podcast bisnes dan inspirasi on the way nombor 1 di Malaysia. Kita masuk ke segmen ketiga bersama dengan influencer kita. Influencer. Tim. Okay, Tim. Bila you start keluar di media sosial ni? Media sosial. Why? Social. Why you dah okay dah. You dah selesa dah. Still you nak ke depan. Untuk selamatkan bisnes saya. Ni jawapan PR ke jawapan jujur? Jawapan jujur. Because masa tu business 2024 December lah. Okay, like Colony okay, you know, like sales semua okay. Tapi saya tengok trend lah. Macam tu, like marketing cost kita like makin naik. Then cost per lead makin naik. Tapi average cost tak naik kan. Average revenue per customer tak naik atau turun juga. So and then Colony 1 tahun we spend maybe 1.5 juta tau on marketing. Wow. Setahun. So like, can we reduce or not? You know? So then like, so one of my team say, cubalah use content lah, personal brand lah. Sekarang is the trend mak, semua CEO semua buat content sendiri kan. So I thought, okay lah, biar saya cuba. So untuk 6 bulan saya cubalah. Tapi dari December 2024 sampai Mei 2025 like langsung tak ada success lah, langsung. Like saya buat content lah macam semua influencer lah, like influencer. Macam influencer. like okay, inilah Colony, inilah cakap lah dengan kamera apa, wah. Semua fail, gagal. Then akhirnya saya thought, okay lah, mungkin saya buat video tentang like talking about other things lah. Like sebab saya sendiri suka baca punya, like very curious, you know, like kenapa ni macam ni? Okay study. Macam ni kenapa? So okay lah, saya cubalah dengan phone saya shoot satu video. Say, okay, not bad, ada 20,000 view. Okay, not bad lah. The reach better daripada you cerita pasal Colony lah. Yalah, then better. Then mula start dan grow. Dan sekarang bulan Mei kan, sudah 1 tahun saya baru mula like format ni lah, yang cerita what you read, what you learn tu. Then and it has been life changing lah. Like I really would recommend if you're an entrepreneur, you like just try to do content. It really changed my life lah. Like business, saya buka cafe, do buat marketing, and then can do so well, you know. Betul. Like it helped my business, it helped a lot of things lah. So walaupun you buat, you tak cerita pasal Colony, you cerita pasal apa you baca, apa you informasi, apa semua pasal you punya anak, apa semua tu kan. But then it's impact your business. Yes, because once in a while I'll talk about my business or the cafe, do I Mac or anything, and then like when people know me, it's like sebenarnya orang ni
buat kerja apa? I said, oh, colony. Oh, then they book lah office, kalau perlu office, event space, meeting room. They think of me. It's like we need to get like attention so people will see us and then see our business kan. So ada tips tak untuk jadi influencer ni? Pakai mask. Virus, minta virus. Apa tips dia yang you dah buat sepanjang setahun ni menjadi ni? Think terutamanya kena resilience tau. Like macam saya 6 bulan post lah, semua pun tak ada apa respon lah. Tapi tak boleh give up lah. Kena degil sikit, kena post lah. Then yang kedua is like kena post bukan apa yang you nak kata, tapi apa yang orang lain rasa relevant untuk dia, untuk kehidupan dia. Like kalau saya kata colony lah, inilah, atau co-working space business macam mana, siapa yang peduli? Tak ada orang peduli punya. Because co-working space, who cares? Kan? So it's like talk lah about other things that people care about, you know. So yeah lah, I think these two things lah. You buat hari-hari ke konten? Ya, satu hari saya upload 4 kali. 4 kali? 4 video. You perlukan team ataupun you buat sendiri? Saya buat sendiri ya. Buat sendiri Seorang. Edit pun usually? Edit saya ada freelance. 4 freelance editor, saya outsource. So you record and then you bagi kat dia orang. And then you upload sendiri? Upload sendiri. Okay. So which platform you prefer? You mesti dia ada in mind dulu. Instagram dan TikTok lah. Instagram dengan TikTok. Okay. Yeah. So ya lah. 4 konten sehari. The problem adalah bukan isu konten. The issue adalah nak cakap apa Cakap apa ya. Idea. Yeah. So always like, cause my mind is always all over the place. So always thinking of things. Then also I'm very proud Malaysian tau. Like because saya pernah study overseas. Like I said right, bila saya study London, so I always miss Malaysia tau. So one thing I'm passionate about is that like di Malaysia, actually our life in kehidupan kita di Malaysia is like very very good. Our government service are very good. You know, everything is hospital, everything good. Tapi kita sometimes tak realize now, like compared to other country we don't realize how good it is, you see. So I like to okay, let's say lah, I tak pernah belajar study overseas. Kita pergi je overseas sekejap and then kita balik kan. I've talked to my cousin yang duduk dekat UK sekarang ni, dia jadi doktor kat sana kan. I pernah bagi tahu dia because my son nak pergi UK. And then I talk to her, dia kata pergi boleh, jangan duduk. Dia like literally, kenapa macam tu awak duduk kat sana? Okay, from your point of view, you boleh tak you for us Malaysian nak rasa proud to be a Malaysian tu apa? I think that weather ke? Sejuk sangat ke apa? No, I think that how you say it's very good balance now. It's like here you can okay, one thing is that bila saya duduk di London I always felt like outsider tau. It's like I always felt like even though I speak English fluent kan, and then I can speak there fluent and everything, but and London is a very metropolitan city, right? Agree. Like, but still they're not really I don't feel local. Like here it's like okay lah, we always say lah, you know, we are Cina, Melayu or that, we always argue among one another, but I still feel local. You know, we are still Malaysian tau. It's like, okay, I give you one story. Bila saya release the company in Australia, then kita ada seorang advisor. It's actually dia Malaysian Chinese, tapi dia Australian citizen sebab born in Australia. Oh no, not born in Australia, but like live there. Migrate ke sana lah. Sudah 30 tahun or something like that lah. So Australian. Cakap pun dengan Australian accent tau. So masa tu, then I thought like, we need board director, kena ada chairman kena Australian. I said, you be our chairman lah. Dia kata tak boleh. Saya kata, kenapa tak boleh? Kena Australian. Then saya, tapi you Australian. Tapi tak, kena Australian. Then dia kata,
walaupun you sudah tinggal di Australia sudah 30 tahun, jalan, cakap, buat apa pun macam orang Australia kan, tapi masih tak accepted tau dalam, you know, in fully lah, you know, in the sense. But in Malaysia, it's like, I feel like kita boleh buat apa lah, you know, like, you know, we are a lot more, it's home lah. I mean, we're a lot more diverse here than we give ourselves credit for. I think so lah. Ya, diverse kan. Yang memecah belahkan Cina, Melayu, India ni politik lah. Yeah. Kita okay je. Kita okay, you know, like, of course yang penting semua mesti like we have to cakap bahasa Melayu lah, you know. Like anak saya pun di international school tau. Tapi dia ada BM class, tuition pun ada BM semua, like kena belajar BM. You orang Malaysia tak? Kena belajar BM lah. You know? So duduk kat Malaysia kena cakap BM. Okay, and then sekarang ni kalau I tengok you punya content, you dah start buat AI. Dan AI tu pun you buat sendiri. So how do you see AI sekarang ni untuk kita punya kerja as a business owner lah? Wah, betul-betul life changing oh. Yeah, especially bukan AI saja tapi AI agent. Tahu tak? Sekarang kan boleh bina AI agent. Agent lah macam orang dengan apa pun yang orang boleh buat dengan phone dan PC, AI agent boleh buat. So nak take order lah, nak customer service lah, semua AI pun boleh buat. So sekarang untuk bisnes saya tengah bina like agent untuk sales, ops semua lah. You tengah bina meaning you buat sendiri? Buat sendiri. Coding AI. Boleh you cerita sikit tak macam mana tu? You economic kot. Tapi tak susah lah. Okay, macam mana belajar. Okay, so saya guna code. Okay. Programming is like language programming kita tak tahu. Tak faham. Kita tak faham. Tapi AI sekarang boleh translate semua. You nak bina apa, dia translate bagi you. Okay. Then you just like ikut like guidelines saja lah, step saja. Yeah. So like it's tak susah sangat. And so then, you build AI agent using Cloud Code. Yeah. So AI agent for what? For sales or what? So sekarang Colony. Okay. Setiap bulan kita dulu ada marketing agency. Like kita bagi, I think we pay 13,000 setiap bulan lah untuk marketing performance Colony. agency. Performance agency manage kita punya ads lah, Google, Facebook. Okay. And SEO. Right? Okay. Sekarang tak ada lagi. Sekarang AI buat semua. So AI buat semua. Okay, interesting. Okay, so macam mana ni buat? So the AI will come up with like AI agent like plug into Google Meta punya API semua lah. Okay. Then dapat semua info ads, then they will tell, okay, yang mana satu campaign kena increase budget, yang mana kena decrease budget, yang then boleh tengok kreatif juga. Kreatif like, mana kreatif ini mungkin boleh tukar macam ni lah. Cuba ni. Then kreatif ini macam mana. So the AI agent will advise you or they will advise. Okay, advice. So we need to make the changes kita sendiri lah. Tapi you can make that the AI agent do the change also. Tapi sekarang saya masih belum yakin lagi lah. Right? So yeah, they tell you. So when they can tell you they can do everything, then tak payah buat apa lagi. And SEO pun it's like they can do everything. Wow. Oh, best. Kita sales people, kita nak hantar proposal kan. So sekarang dulu kita buat PowerPoint, then put service agreement, you nak sign, okay semua sekarang semua buat dengan AI. So they just fill in detail apa, then AI akan keluar proposal, then email ke client okay, dia akan buat agreement bagi client e-sign. So that e-sign send to ops, then ops execute lah. Semua like all automated. So how do you see AI in the next 2-3 years? I think that so I also ask my team, like my team also tengok, why do I need you? Kita pun tak ada kerja lah next year. I say no. Actually, if you think about this, AI will remove all the load from the admin load for sales team, admin, ops team semua. Tak ada admin lagi. Then so their role is focused on front facing.
jumpa human lah. Yang itu tak boleh, AI tak boleh buat. tak boleh buat. Jumpa orang lah. So then like they will become more productive, like salespeople, like commissionnya boleh naik, or you know their pay can become more, you see, because AI solves all this admin stuff. So you explore sendiri or your team explore benda ni? Saya explore sendiri. Okay. Saya nerdy lah, tengok. Dulu saya tak ada girlfriend dia. That's why because I suka this topic because I sendiri pun tengah explore benda tu. I tengah explore, I really shocked because kita guna HR punya, you know, kita subscribe HR punya system lah kan. Dan I kata, why don't we build our own HR system kan? So I try lah clock code tu. And then up until clock code tu kita buat, dia boleh buat prediction siapa akan resign. To that extent kan. So I kata, okay lah. Cuma I tak try lagi you punya AI agent for marketing. Yang agent tu belum marketing, lagi. Sales, ops, HR juga. So kawan saya Derek dari Hyatt Lee. So tanya dia, can you give me one API so I can get AI agent, go through all the applicant, then like see which one like yang paling suitable lah, then contact, buat appointment untuk interview untuk saya. Semua admin work semua boleh dibuat dari AI. Boleh AI. Betul, like life changing. Life changing. So duit sekarang kita untuk company side kita banyak spend untuk AI je lah. Betul tak? Tapi tak mahal sangat. I mean, memang tak mahal. Tak mahal sangat. Ya. Betul. Walaupun saya beli, like of course I'm using a lot of API usage kan, API, tapi tak mahal sangat lah. Compared to 13,000 satu bulan untuk marketing agency tau. So maksudnya untuk marketing side, dia akan, you dah connect semua from Facebook, from Meta, TikTok, tak semua. Semua you connect dengan WhatsApp kita kena respond kan untuk WhatsApp CRM, respond.io. So semua connected. Dulu, so masa kecil. Dulu, satu bulan kita boleh dapat maybe 500-600 lead. Always ada lead yang team kita terlepas tau, tak lupa respond atau tak nampak tau. Then wasted kita bayar untuk lead masuk tapi tak ada orang contact kan. Deal wasted. Sekarang ada AI bot, dia akan hantar Telegram message, yang ini lead lah, sudah 72 jam tak ada orang respond. Macam mana? You know? So like dia akan check semua untuk kita tau, dan tell us. Buat invoicing pun saya nak buat invoice, tak payah key komputer tau. Saya message saya punya Telegram AI agent saja. Buat invoice untuk saya, amount ini, dia akan keluar invoice. So you guna AI agent tu, you link dengan your Telegram atau WhatsApp pun boleh. Telegram atau WhatsApp pun boleh. So finance juga, P&L semua buat dari AI. Finance dulu you kena software kan, kena masuk berapa amount, upload documents inilah, then categorize expense apa, ini kategori apa kan. Betul. Tak perlu lagi ada satu Google Drive, semua dokumen masuk saja. Suruh AI, you baca dokumen sendiri dan bagi tahu berapa. Tu buat P&L. Atur sendiri. Dan buat P&L. Betul. Ini to learn from you lah. Because I nak, I pun net juga, I tak pakai spec je. Very fun. Tapi last 1 month saya tiap-tiap hari pun 5-6 jam buat AI tau, like AI coding tau. Setiap hari. Itu sampai wife saya komplain juga, like you di rumah tapi bukan di rumah tau. Okay, faham. Jom keluar. In fact, apa podcast ni pun boleh jadi AI tau. They just put everything and then they live selling pun AI tau. You tahu tak? Di Malaysia. Betul. Di Malaysia TikTok live selling. Many of them bukan real, AI tau. Yeah. Sudah jalan di Malaysia. I pun ada tengok juga. Ada few tu kata, ni AI ni. We can so far lah. Kita boleh detect lagi ni AI ada sikit-sikit lah glitch semua kan. And dia boleh respond tau. Kalau dia respond dengan komen. Kalau you komen orang Kelantan hadir, dia akan orang Kelantan hadir. AI pun boleh.
Betul. Ya. Dia boleh respond. Ini semua dari China punya ni live selling. Yeah. Nah itu ada tengok juga ada ustaz tu buat. I serious ni. I minta dalam podcast ni. I need to learn from you. So that I tengok semua all the YouTube. I try buat kan. Tapi kalau boleh, kita pergi bangsa. Saya dekat co-working. Saya tak belajar di YouTube sebab tahu AI ada banyak cara untuk sampai satu maklumat kan. Okay. It's like then kalau ikut YouTube is like one of the way, tapi ada banyak way. So that's why I think like YouTube not so useful lah for me lah. Okay, so macam mana you belajar? Tanya clock saja. Tanya direct. Okay, macam mana ni? How to do this? Better Anggap better. saya umur 5. Macam mana? And okay, explain everything. Yeah. That's the best way untuk buat pun. It's the best life changing Okay, boleh tak petang ni kita punya podcast saya nak clock lah. you buat lah podcast. Okay, any more question? Okay, tak ada. Mungkin ni lah your last word to all entrepreneurs out there yang memang mungkin ada risau sangat dan keadaan sekarang ada krisis sekarang, susah nak pergi, macam mencabar dengan staffing ni isu lagi, and along the way you already do this business around how many years almost 19 years lah you buat daripada 2007 kan. 19 years already. So what's your wisdom untuk you bagi to all entrepreneurs out there? I think like dalam kehidupan saya ada tahun yang saya rasa lah susah nak like cari duit tau, like susah. No matter how hard I work, no matter what, walaupun nak buat apa pun cannot make money, always lose money. Tapi then suddenly nasib boleh berubah tau. Like a year will come and suddenly apa you buat pun boleh make money tau. So I think like we will all go through that kind of cycle. Sometimes that cycle I went through a 10-year cycle. 10 tahun cannot make money tau. Lama sangat. Like saya sudah nak give up tau. Cari kerja lah 10 tahun tau. Then suddenly recently it's like apa saya buat pun boleh can make money. So I think like if as an entrepreneur buat business, like you just got to stay in the game, and if it doesn't work, doesn't matter lah. If it doesn't work, you cannot succeed. You are not your business lah. Like you are your own person, There are other things. You're still a father. Like you ask me like introduce myself. Yang pertama I'm the suami wife I lah. I don't say I'm an entrepreneur, you know what I mean? And I'm the bapa to my kids. That's how I feel lah, Yeah. Yeah, it is quite interesting to talk with you. Nice to meet you. Thank you. Sebenarnya I yang tengok you dekat TikTok. So Fadi tak kenal you. Oh, is it? Because I literally tengok juga TikTok, tapi kadang TikTok banyak sangat Yeah. And then suddenly Tom Budin yang introduce you your I video. I love your content. Oh, thank you. Kan, you nak pergi beli jam dengan anak you, just buat you je raw and authentic. Yeah. You tak fikir banyak, you just cakap dengan anak you apa semua tu kan, macam simple lah dia ni. Kan, that's the reason. Okay, thank you. Thank you very much. So much. Thank you. Semoga banyak belajar juga. Saya sendiri pun banyak juga belajar ni. Hopefully anda yang ada pun menonton sampai habis ni belajar banyak. Tulis kat kolom komen dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya saya tak langsung kami boleh menjemput lagi orang-orang yang hebat macam tim ni untuk hadir bersama dalam Buat Saja Podcast. So insyaAllah tu saja daripada saya, Syarifudin Zaidan. Saya Fadi Ghazali. I'm Tim. My Tim. Oh, I'm Tim. I'm Tim Tia. Ya, kita jumpa di episod akan datang. Buat saja.